Helo! Helo! Croeso nôl I Pob Look Babe. Croeso I Pob Look Babe gyda fi, Catrin Herbert. A fi, Catrin Morris. O, nes I full name o fy hyn wedyn ni. Oh, yeah. Usually... Cat. She's a cat. Yeah. Well, What's this? The artist formerly known as Cat Morris. I think fi'n bach yn nervous, chos fi'n gwybod bod y jingle yn mynd I lleihau nawr, and right, this is the introduction. I just... Ti'n bod yn ffurfiol? Yeah, just, you know, fel pobl yn reassured bod fi yma I fod yn broffesiynol. Okay. Yeah. Wyt ti'n mynd I stico gyda Catrin Morris? Ni weld pa mor relax fi'n dechrau teimlo, unwaith ni'n mewn i'r flow o'r fersiwn newydd o ni. Yeah. Yeah. There is, I mean, therein lies the confusion bod dyn ni'r un enw. Oh, yeah. Like, I don't really go by. Whose idea was it I ni ddechrau podcast? Ni. No. Silly. Whose idea? I think if anything, yours. I think we scheduled a meeting Do. I ddechrau'r podcast yma. Dyna yn ffurfiol. Ffurfiol iawn. Hardly, ethon ni caffi. Yeah, coffi a sandwich or whatever. Sut ti di bod? Sut mae wythnos ti di bod? Pythefnos ti di bod? Yeah, pythefnos fi. Good. Yeah, not too bad. Oh, nes I gael penwythnos really nice. O, do fe? Do. Y balloons. Y balloons. So, fel chi'n gwybod, fi'n treulio hanner fy amser yn Bristol, pretty much. Ydy yn 50-50? Na. Cos, o be, o ran... Faint as chi'n treulio mhob? Well, obviously, fel, ni ddim yn gael yn gyda'r gymaint yn yr wythnos, cos mae dyn ni gwaith, fel, weird hours gwaith hefyd. Yeah. So, yeah, I'd say mae'n eitha hafal. Yeah, mae'n pretty much 50-50, really. That's Ond... equality, babe. Mae Rachel yn symud fan in the next month or two. Like, definitely. Like, for sure. For sure. Oh my god, so ydy hi wedi ffeindio swydd? Mae hi well, there's a couple of things. Gallu ddi wastad neu fel gwaith hi fel... Mae'n gweithio fel bank, ddim mewn bank. Well, it's like, kind of like freelance. Yeah, freelance. So, yeah. So mae'n neud o'la anyway. Ond, yeah, mae'n a few things falle yn digwydd. Oh, yay, mae'n mor exciting. Yeah, mae. So, just angen sortio, ti'n rhywun arall I cymryd dros o. So, yeah, dyna pam fi ddim yn siŵr exactly pryd, ond, yeah, just buzzing. Mae hwnna fel law y pod yma nawr, yw pryd bydd y Rach yn symud. Fi'n gwybod, ond o ti'n trio perswadio fi... Oh my god, fel misoedd yn ôl. Na. Blwyddyn yn ôl. Diwedd llynedd. Pryd? Yeah, misoedd yn ôl. Yeah, ond fel, as in, dig mwy mis. na hanner blwyddyn. Yeah, mwy tuag at blwyddyn na hanner. Yeah. Oh my god. A ni fel, na, ddim yn cos fi byth di byw gyda'n rhywun o'r blaen, so, buckle in. Fi'n mynd I fod yn ffain. Ti'n mynd I fod yn absolutely Fi'n meddwl bod hi'n mynd I fod fel, I don't love this habit of yours. Na, ti'n gwybod be? Mae nhw'n hollol, pob un yn nhw'n hollol valid. Oh. Like, yeah, ma nhw. Mae hi fel, what if we put things back where we got them? O fi fel, do you know what? Mae fi'n reich gyda'r un fel spirit, honestly. Ti'n meddwl? Nes I ffyn, oedd na TikTok the other day, oedd e'n merch oedd yn fel, sa'n cofio be oedd e fel y caption I bynnag, ond rhywbeth I wneud like, why do men do this, or why does my boyfriend do this? A mae just yn fideo hi, just yn rhoi pethau nôl yn ei lle, like by a couple of inches, o fel y tegell nôl yn ei lle. Yr hosan sydd boes y laundry basket nôl y basket, and I was like, oh, this is me. Fi yn mynd I really shape trio. Yeah. I'm going to step up my game. Good. She deserves it. Ond am y cwpl o, ti'n modd, am y mis neu ddwy nesaf, dal bach nôl ymlaen o Bristol. So, ti'n mynd I golli Bristol? Desperately. Yeah. Like, I don't know, fi'n really hoffi for starters, a mae'n teimlo fel, the big rhan o sort of ni'n dod at yn gilydd ystod first date ni'n Bristol a stuff, so mae fel... Mae'n mynd I fod yn fel nostalgic pan, os chi'n mynd nôl, well, you will go back, ond pan chi'n mynd nôl, mae'n mynd I fod yn fel, cofio pan nathon ni... Fel hwnna, anyway, na bod ni'n gwybod bod ni'n symud, ni fel... Dyna blaen nathon ni scooter, achos yn Bristol, mae dyn nhw electric scooters yng Nghaerdydd dros dim, achos ni ddim yn gwybod sy'n ofalu'r ôl pethau, well, mae pobl yn dweud nhw, nag yna. Yeah, that's why we can't have nice things. Yeah. Ond yn Bristol, mae pobl actually'n gofalu'r ôl shit nhw, so mae dyn nhw really fun electric scooter, so dyn ni'n scoot heibio, scoot lawr yr harbwr, scoot nôl gytra, a heibio pub lle gathon ni first time. It was cute. It was cute. O, fel lush. Wel, gawn ni fel... Ti'n mynd I gael fel croeso, party croeso? Wel, ie, bydd angen iddi hi gael party gadael for now, wedyn nawn ni gael, yeah, definitely. Lush. Soon as pan ni wedi sort of settle mewn. Falle, bydd hi mewn erbyn canol mis Medi? Falle ddim.
At a push. Gobeithio Gallwn ni gobaith, cyfuno Be? pub look babe. Pub look, babe. Cyn i ni fynd ar pub look babe, fi angen cymryd retainers fi mas. Babe, heddiw, nawr. Right now. Right now. Achos fi'n gallu Do it. clywed fy lisp. I like, can't talk properly. So Okay. fi'n rhoi'r mic lawr fel bod chi ddim yn gwrando ar y disgusting. Cue jingle! Okay, a ni nôl am y retainers ti Yeah, allan. mas. Fi'n gallu teimlo fel gaps and it's great. Ooh. Delightful. Yeah. Ond, yn Bristol, a balloon fiesta. Na be nath ni pan oedd fiesta. Si weld Yeah. ar y newyddion, BBC Breakfast. I feel like I've been gaslit by the balloon fiesta for the last 2 years, achos bob tro fi di mynd, dyw e ddim di bob lan. And I'm like, I don't know what the fuck is this. Yeah, o'n i'n gweud, this... Pam? Tywydd? Tywydd, gwynt. 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 O'n i fel, literally, fi di trio gweld 4 gwaith cyn gweld e. No way. O'n i arfer byw yn Bath ac o'n i arfer gallu gweld nhw oedd yn lush. Yeah, mae yn gorgeous. Yeah. Ond o'n i fel, I genuinely think everyone's lying to me and that they're never going to go. Actually, cause it's my fel weird. Fi'r ffilm yna, o'r boi sy'n byw mewn fel simulation. O na. Na? Na, gyda what's his face, Jim Carrey. Oh, A ma'r... Eternal Sunshine of... Na, forget it. Fi ddim di actually go. Fi ddim pan fi'n gas, fi ddim gweld fel dim ffilms. Wyt ti ddim? Na, hwn yn boddol Hywel Llion, mwy na dim byd, ffrinni Hywel. Byswn ni'n meddwl bys ti wedi bod yn fel, I don't know, ffilm i gael in your day. Twa, byw yn Craig, dim lot i wneud. Nes i wneud un ffilm module. Yeah, I've got the attention span. Maen nhw'n hir. Oh, yeah, true, maen nhw'n hir. Maen nhw'n hir. Yeah. Fi'n methu mynd i fel cinema rhagor. Oh, dyna'r unig bryd fi'n gallu gwylio ffilm. Oh. Na, fi'n methu ni cinema, achos ti'n teimlo fel ti'n trapped yn y gadael, ti'n methu gadael. The other day, is i weld, sorry, real tangent, is i weld Freakier Friday, yr un newydd. Fi eisiau gweld hwnna. Mae'n good. A, damn, dylsyn ni wedi gofyn ti dod. Oedd gen i Talking Spar yn Everyman hefyd. Boosh. So, oedd ti Talking Spar yn Everyman? Achos is i brynu'r Talking meddwl, Sam will come see this with me. Didn't check with her. Idiot. Ac oedd i ffwrdd. Oh, is it gofyn? Do. Is i gofyn ffringe o fi gyd. Is i gofyn pap. Well, dim i gyd. Well, I thought you would have gone with Rage. O, pryd oedd that? Pryd ysdi? Di Gwenna, nos Oh, only the Yeah, morning. exactly. Well, there we go. But do you know what? It would be nice to be offered. Well, tro nesaf. Ond yeah, fi ddim ond yn gwylio stuff yn y cinema os fi'n mynd i Everyman, cos fforddus. Do you know what I mean? Fucking hell. I go like once a year, so it was fine. Wythnos diwetha ti'n gweud sut oedd dy ti private drive massive, so oedd dim dy ti street name. Barely a car park. A nawr, ti dim ond yn mynd i'r cinema, ti'n mynd i'r Everyman. Mae'r Everyman yn neis, mae fe'n treat. Mae'n lyflu, yeah. Lle oedden ni'n siarad before we went on to that? A balloons fiesta. Ys ti i'r cinema? Ond oedden ni'n siarad am rhywbeth arall cyn. Fi'n mynd gwybod. Ei, gathen nhw trwbl gyda'r balloons. Nes ti weld bod un di crasio mewn i ysgol? Nes i weld hwn. Nath un y beth oedd pawb yn okay? Yeah. Cos maen nhw'n mynd yn really gynnar yn y bore. Maen nhw'n mynd am 6 o'r gloch y bore. So dim really So, 6 gloch y bore a 6 gloch y nos. So, oedd neb yna. 6 gloch y nos is risky. Mae'n o'n eitha brysur pryd ni. Yeah. Well, fi'n mynd peak gwybod. dinner times. I don't really get... I don't know. Ond I suppose mae'n mynd cyn i'r hael mynd lawr, I guess. Yeah. Lle bys fi'n meddwl mae 3 o'r gloch yn good time. So os Yeah, chi'n ti'n gwrando, spread nhw mas. balloon fiestas. Maen nhw eisiau gwneud y cyn ac ar ôl gwaith pobl. I gael bobl mewn. O, then again, maen nhw'n gwneud i gwyn a di sadna di sil, so... So dyna fel, be oedd y gofas, just a balloon? Neu fel bwyd? Mae na bit ble maen nhw'n da fel y festival a where they all take off from a stuff. Yeah. Ond fi erioed i bod i hwnna. Ni just di mynd lan i'r fel a just gwylio o'r rhywle observatory. arall. A Bristol Suspension Bridge, so... nice. Yeah, beautiful. Stunning. Near Harbor, yeah. Wel, pan ti'n local, ti'n gwybod y spots fel yna, ti'n fel yr ôl. Yeah. Ti'n gwybod bit, bod fi di bod na, well, let's say, about 25 of the last weekends. Yeah. Out of the last year. Yeah. Geography fi yn absolutely Fi yr un fath. Fi wedi bod i Bristol countless times, and I've been mas o Bristol troi'r absolute uni. Could not tell you, where's Bristol Temple Meads? Couldn't tell you. Oh, na. Maps bob tro. Oh yeah, 100%. Fi teimlo fel, ti angen really byw rhywle o leia fel 3 months cyn dod yn abod rhywle yn digon ba. Yeah. O, dyna ni'r balloons. A unrhyw beth allan dy ben wythnos? Be nes i? Slash pythefnos, cos fi ddim... Pythefnos, fi heb gweld ti. Teimlo fel dim lot. Fi wedi bod yn fel restoro
Okay, yeah. Strength. A nath Sam fynd i ffwrdd, achos oedd lot o ffrind hi'n troi'n 30 yn yr wythnos y nesaf. So nath nhw gyd fynd i ffwrdd i'r Cotswolds. I love the Cotswolds. Love. A oedden nhw'n mewn tîm mawr efo gilydd. Good vibes. So ges i Girls Weekend ar ben fy hun. Cinema ar ben fy hun. Sunbathing. Sa'n gwybod os ti'n gallu gweld y tan. Yeah. Diolch. Thank you. Ti ddim wastad yn tan, jyst weithiau mae ddim yn... Oh, really? Naturiol. Oh, yeah. Weithiau, most of the time. Still tan, too. Still tan, yeah. O, ti'n gwybod, nes I paintio, because, you know, I love DIY, paintio'r stafell gwely and pulled a muscle in my chest, lle o'n i'n meddwl o'n i'n cael heart attack. Oh, God. That was fun. I don't know, so pretty chilled one, actually. Pretty chill. Pa yw'r stafell gwely? Stafell gwely chi? Yeah. So enw'r lliw, and I feel like if you're a TikTok influencer, you will know, Egyptian cotton. That's right up my street. Mae fe fel... Pa brand? Jula. Yeah, I know the one. You know the one? Yeah. So mae fel... Slightly beigey, whitey. Yeah. Fi'n meddwl fel bron fel curtains ti-ish, ond llai cream o fwy. Yeah. Na mae fe'n lovely, if I say so myself. Ni just angen... A ni di cael wall lights. Oh my God, technology. Sconce. Sam didn't know the word sconce. There you go. Sconce... battery operated rechargeable system cables. Well, I'm great. Stunning. I know. Get your drill out, did you? I got the drill out, babe. Lovely. Got the foam filler, got everything. You just had a couple of... Oh, it's like a foam filler? O'n i wedi cymryd stuff allan o'r wal, so... Good. Yeah. So, yeah. So you weren't tempted by an orange Would you... bedroom? No, we're going for Zen. Ti ddim teimlo zen? Mae fi'n lyfo teimlo fel bod fi'n un o Castle James and the Giant Peach. Oh my God, legit. Okay, that's a bit of content that needs to happen. Ti'n beth arall sydd wedi digwydd dros cwpl o thnosau diwetha yma? Fi ddim. Well, I'll tell you. Las Culturistas. Yeah, okay. Shall I tell you, fi ddim yn gwybod beth oedd e? Na fi, ond fi wedi bod yn gweld e, pob man. I'r pwynt nes I dechrau gwrando ar podcast nhw. It's not quite not 100% for me. There's parts of it fel, funny, and it's very highbrow. Not very highbrow, sorry. Mae'n eitha highbrow, ond gyda comedic edge. Mae'n siarad am fel theatre o stuff, which is like... Oh, nice. Well, cos mae Bowen... Yeah. Bowen... Yr un sydd ar SNL neu'r un arall. I never know which one's which. Oedd e'n Wicked? A falle ddim yr SNL guy then. Right. Falle. Ond, o'n I moyn... Fi'n mynd o'r trusty laptop fi mas. Achos... Mae'r Las Culturistas yn award show, a mae'r podcast yma really great os chi'n into fel culture in America, specifically. I couldn't relate. Which, assuming bod chi yn, achos bod chi'n gwrando ar hwn. Highbrow. A maen nhw wedi bod yn hostio wobrau hun, am eitha tipyn, actually, a few years, ond dyma'r tro gyntaf iddyn nhw stream o fe. So that's why mae wedi mynd yn viral. Oedd huge celebrities yna. Nes I fel Renee Rapp. Crazy. A fel Kristen Wiig. A huge celebs. Ond, maen nhw'n adnabyddus hefyd achos mae gwobrau nhw yn unhinged. What do you mean? So, dyma rhai o'r gwobrau mae gen nhw. Best Crier. I feel like that's quite fine. Father Award a Daddy Award. So... Daddy went to a man and father went to a woman. Do fe? Pwy Na, my question. Oh, I don't know. Falle rhaid I check o hwnna. I think they both went to a woman. Okay. Marina, my lovely. Sport we would love to know more about. What a fantastic. Jamie Lee Curtis Award for Gusto. Yes. And she has it in spades. Tina Turner Legend Award. Mae yna loads mwy, a mae fe just... iconic. A nath nhw'n neud fel, ti'n pa mae pobl yn marw yn yr awards? Posthumous. Nes i weld hwnna? Posthumous. Nath nhw'n neud un, pobl nath just ddim ddod. Nes i weld fel oedd e fel... Amy Poehler. Ofyn iddyn nhw fel neud clip o'i hunan yn ymddeheiro pan maen nhw methu dod. A Amy Poehler just ddim di deall. A ddim sy'n gwenu. Love Amy Poehler. Ond oedd e'n gweud, Amy Poehler did not understand the assignment. A wedyn Tina Fey got her instructions from Amy Poehler. Class. Oh, really funny. I love Amy Poehler. Fi newydd ordro llyfr hi. Cos fi'n mynd â gwyliau mewn tair wythnos. I want to be phone ban. I just darllen llyfr am wythnos. Ble chi mynd, by the way? Gran Canaria. Yeah. Am yr
mis diwetha sy'n ni bwcio fe every few hours, we just go Grand Can, babe. Because we're like, we just want to be on a sunbed. Dim sunbed, ti'n beth fi'n meddwl. Yn yr hael, ar gwely. Sun lounger. Sun lounger, yeah. Ond o'n i eisiau circle back to Las Culturistas. Yeah. Be bys y fel awards? Be bys ni'n galw awards ni? So os ti'n meddwl am fel Tina Turner Legend Award, fi'n teimlo bys y fel, I don't know, the Many Faces of Carol Parry-Jones Award. Achos mae hi'n neud loads o cymeriadau, dim achos hi'n fel two-faced neu rhywbeth, can I just clarify? Oh my god. No. Yeah, no. Mae hi'n neud, she does character acting. Yeah. Neu fel, a Nation Sweetheart sponsored by Ellen Fleer Award. Oh, of course. Yeah. Oh my gosh, beth byddwn ni'n galw'r gobredd o? Dim culturistas, na. Na. Wel, mae'r gair culture i ni yn diwylliant, so it's not the best. Mae'n rhywbeth babes. Ti'n meddwl be, we'll workshop it. We'll workshop and we'll come back. So ti roi mwy o rybydd i fi? Sorry, dos ni wedi danfon show notes i ti. Spring o'r holl beth arno fi. Last minute. Okay, na ni dod nôl gyda gwobrau ni. Yeah, but... Falle gaf ni vote, actually. Fi'n meddwl dylen ni cael vote ar fel Instagram a stuff pan newn ni... Beth os newn ni rhai fel tua diwedd y flwyddyn? Fel 1 year anniversary. Yeah. Fel round-up. Oh yeah, and 1 year anniversary. Yeah, round-up. Ond be arall a ddigwydd ar yr awards, a fi moyn dod o hwn lan i ti hefyd. Okay. A ti probably wedi gweld hyn os ti gweld I don't know though. Ben Platt yn neud cover o Diet Pepsi. Ti wedi clywed e? Na. Right. Beth yw hwn? I'm gonna cover o Diet Pepsi. Sorry, oh my god. Okay, pawb, fi'n rhoi permission i chi fynd i rando ar fe, cos mae fe mor... It's gone so viral to the point lle maen nhw wedi rhyddhau ar Spotify. So fair. Beth yw e? To Diet Pepsi. Oh, okay. I mean, she doesn't say Diet Pepsi once in the song. Okay. Yeah. Wait, I just want to get to the end of the chorus. Okay. I hope mae'n llai na 30 geilad. Yeah. Oh, hwn! Yeah. Oh, I'm sorry, mae llais e. Chwarae teg, maen nhw'n well connected yn dydyn nhw o'r culturistas. Honestly. Pwy byddwn ni'n gallu rope am... Oh, come on, we can rope it. Alicia Scott. Do you reckon gallu ni'n... Marad Ydy hwnna'n really ambitious? Ydyn ni'n trio actually host o fe'n rhywle? Ydyn ni'n trio neud e yn y Queer Emporium? Oh, we could. Yeah, knock off Las Culturistas. Ydyn ni just yn, appropriate our culture awards nhw. Na, I think that's class. Ond I don't rhy niche achos o'r iaith Gymraeg. That's a question for our ages. Na, dim o ran Queer Emporium, o ran awards ni. Chos os ni moyn iddo fe fod yn eitha fel accessible i the gay scene. Well, I guess dwi ddim yn gorfod bod yn just pobl... just Cymraeg. Well, neu, pwy bynnag. Na, but I still think it should be LGBTQ focus. Yeah. Ond hynny yw, fel, ni lli dewis roi fel award i Rennie Rapp. Yeah. Like, do you know what I mean? She's not going to come and collect her. Yeah, I'm not anticipating that she will, funnily enough. You never know. She's been doing the rounds. She's been promoting that album. Can you imagine? Mae wedi bod yn neud y rounds, oedd hi ar call her daddy, dyn nhw'n blaen, which fi ddim di gwrando ar. Mae wedi bod pob man. A, hefyd, on that note, mae hi a Chapel Roan yn top of the singles charts yn y Deyrnas Unedig ar hyn o bryd. So, yes, the lesbians. Mae Renaissance dal yma, alive and kicking. Renaissance. Da. Sons. Sydd yn kind of fel, swnio fel songs. Ydy. Ar Ben Platt. A fi'n gobeithio chi gyd wedi gwrando. Ti'n dweud ar Ben Platt? Ar Ben Platt. Oh my god. That's an award. Oh my god. Os oedd e'n siarad Cymraeg, a fe'n gallu coginio, can you imagine pa mor gloi bydde fe'n cael cyfres S4C/Radio Cymru o'r enw ar Ben Platt? Gyda Ben Platt. Sioe newydd, mae rhywun arall fel Rach yn coginio, ond Ben Platt yn chwarae yn y cefndir. Mae gyd yn themed rownd gyrfa Ben Platt. Os o'n i'n meddwl bod y podcast yma'n niche. Pitch Perfect, that was one. Pitch Perfect, Dear Evan Hansen. Oedd e'n Glee? Na, falle oedd e ddim. Not to my recollection, o'n i ddim yn gleek fy hun. O ti ddim? O'n i'n gwylio nhw. Pan nath y first oedd allan oedd pawb yn gwylio fe. Oh yeah. Back in the Don't Stop Believing. Yeah, days, yeah. Ti'n gofio, na, ti ddim gwylio fe, ond oedd yr storylines yn unhinged. Yeah. So nath fel
nath Rachel Berry, y prif cymeriad, Leisha, nath hi hala rhywun i Crackdown, achos di ddim eisiau hi dwy'n lead role hi. What do you mean nath hi hala hi i Crackdown? Like, she said, oh, go here, there's an audition, or whatever, and it was a Crackdown. God. A wedyn, fe anna fi, oh, Mr Shoes, highly inappropriate perthynas gyda'r plant gyd. Nath a dysgu nhw sut i twerkio mewn un bennod. What? Athro ysgol uwchradd. Mae'n ysgol uwchradd. Ie, mae'n ysgol uwchradd, ond maen nhw dal yn fel 15, 16. O ie, na, as in fel, not okay. Na, ie. Yeah, oh yeah, it's an ysgol uwchradd, it's fine. Na, ni fel, ydyn nhw yn coleg, still not really okay. Na, dal, I know. Oh, God. Crazy, love that show though. Lesbians on efo though, innit? Oh, Santana a Britney. Yeah. Na, stop, because oedd hwnna actually yn fel, loved their relationship. Really? Nath nhw'n gwneud cover Fleetwood Mac o... Ooh, Landslide? Dwi'n cofio hwnna. Yeah, Landslide was stunning. Oh, so... Gyda Gwyneth Paltrow. Obviously. Fi'n meddwl nes I sort of colli fy ffordd gyda Glee erbyn i'r lesbians do mewn. So, honestly, imagine if I'd seen that, maybe I'd come out quicker. Yeah, you probably would have. Never know. They'd hooked you in with the gays. Yeah. Wow. Cynrychiolaeth, am I right? Am I right? Am I? I don't know, is she, guys? Yeah, she is. Yeah. So, fi'n gwybod ni wedi sôn am ein Culturistas Award ein hun. Yeah. Ond ni yn actually mynd i trio wneud Pub Look Babe, dydyn ni? Ni yn mynd i trio wneud Pub Look Babe. I've put the feelers out. Okay. Fi'n eitha siŵr byddwn ni'n gallu. Ond mae fy ffrind, fy connection angen check o fory. Okay, cool. So, falle, peidiwch roi fe mewn Sharpie, ond mewn pencil, the 27th of September. Put it in a Sharpie. Na, dim Sharpie. Put it in a pencil. A gobeithio nawn ni newid ei Sharpie erbyn y pod nesaf. Yeah. So, fel gyda priodas, save the date. Save the date. So, yeah, we can do that. Save the date, 27th of September, no Sadwrn. Oh, that's good. Mae hwnna di gweithio mas yn dda. I didn't even check pa diwrnod. Imagine na di llun. Oh, pam nes di that was 27th? What? Why did I choose the 27th? Surely nes di... Oh, achos mae noson Chapel Rown yn Clyfr Bach, Pink Pony Club. Dyna pam! Yn digwydd ar yr un nos. So, os mae unrhyw un yn... As if ti'n just check o pa ddwrnod yr wythnos yma. Ie, ni eisiau cael knees up ar dydd llun. Na, achos, ie, a nes i check o a nes the 27th September. So, os mae pobl yn that way inclined ac eisiau mynd mas ar ôl, maen nhw'n gallu. Ond bydd pobl fel fi sy'n hen ac eisiau gwely yn mynd nôl. So, gwely. O, mae eisiau ni ddweud wrth Griff/Melfa Melys. Melfa Melys, ie. Wel, fi di roi warning. Ni eisiau gwneud hwn. Yeah. Fi di hefyd sôn o'r Griff o'r blaen, so... Nice. Oh, how exciting. Very exciting. Yay. Yeah, byddwn am hwnna. Oes mynd i fod thema? Neu fe just hwn yw'r thema? I suppose mae'n dibynnu ar os na thema yn Pink Pony Club. Yeah, fi meddwl mae just fel pop girlies, right? Yeah, I think weithio maen nhw'n neud. Ydw i'n dynnu o'n lan? Falle bod I don't know. Falle dim thema, just fel come as you are. Ond come as you are, ni eisiau cwrdd â chi as your most authentic selves. Oh my god, yes. Fi di roi, well, mae Sam, my beautiful girlfriend who's a graphic designer, sy'n neud y poster i ni. Yeah, diolch Sam. Fi'n meddwl, fi'n mynd roi, she's going to put lesbians a fringeau. Oh yeah, well, unrhyw That's the thema. Yeah. So fel, we're gay, but we want everyone to come. Oh, literally, pawb, unrhyw. Is it dog friendly in the location potential? Na. So peidiwch dod a'ch cwn, please. Dewch cwn I clwb i fod bach. Not cats. Na. Ti'n gwybod be? We're letting loose. Leave your pets at home. Leave your babies at home. Leave the kids at home. Leave the kids at home. Yeah. Come on, have some fun. Newn ni gadael hwnna I popeth. Yeah. Pan fi wedi, yn iawn. Yeah. When you change your contact. Exciting. Neithiwr, nes I fynd draw I ti mam a dad. Lovely. Achos o'n i ar y ffôn gyda mam, a di fel, ydych chi'n dod hyn o cael bwyd? Ni'n fel, ydw. Free food? Ydw, yeah. So, o'n i newydd fod yn Bristol, ddim di coginio trwy'r penwythnos, a nes I dod nôl a nes I ddim coginio chwaith. Fi'n hoffi coginio, actually. Yeah. Ond, greu pa bod nhw'n all yn neud e. Yeah. Ond, anyway, wythnos diwethaf yn pen blwydd brawd bach fi, a oedd Aled,
fy mrawd bach, yn sôn am sut, oedd e'n meddwl bod wedi bod bach hard done by, cos oedd e'n meddwl bod wedi cael llai o wersi nofio na ni. So anyway, I know. So anyway, that led to neithiwr, oedd mam, fi'n gwybod beth o'n i moyn neud, a mae dyn nhw fel files, mae'n sweet actually, a os fi'n cael plan, fi eisiau cofio neud hwn, cos oedd e'n quite funny edrych arno, fel files gyda just whole certificates ni a stuff yn fe. Fel swimming, stuff cerddoriaeth, whatever. Oh. A is i... Oedd ni'n dal y tri ohonyn nhw, by the way. Oedd fel stacked on fan hyn. Is i, efe fi yw'r un glas. Am ryw reswm, pan o'n ni'n fel colour-code o stuff, os o'n ni'n cael fel un o'r un o'r beth. Oedd Aled wastad yn cael pink neu coch, ond oedd Geraint wastad yn cael gwyrdd, ond ni wastad yn cael glas, cos o'na full flewy yn ni. Fel ysgol, fel sports. So oedd hwnna'n fel, I don't know, that's thing. A o'n i fel, fe fi yw'r un glas, cos oedd yr un glas dwywaith mor fawr o'r ddau arall. Na, Geraint, firstborn. Firstborn, and frankly, the highest achiever. Oh, wow! A rhyw reswm chi di swap am y thing yna, that's weird. I guess oedd e just yn folder mwy, a nhw angen y space. Nhw angen mwy o stuff yna fe. Yep. Ond, o'n i'n edrych trwy fe, a nes i ffeindio, unwaith, fe gyda ti o'n i siarad am Eisteddfod, ac ystadlu yn Eisteddfod. So wedyn, pan weles i hwn, o'n i fel, so es i ddim Eisteddfod yn Wrexham, os nath chi joio? O ie, nes i ddim fe'n chwaith. Oedd e'n edrych fel good one, though. Oedd e'n edrych yn really good one. O'n i'n quite fel FOMO, ond... Ond nes i, fi'n meddwl nes i ddweud ti, pryd ni, bod fi di, yn un pennod diwethaf, bod fi di dod yn gyntaf yn y sir yn yr adrodd unwaith, pan o'n i'n ysgol gynradd. A... Peaked. Fully peaked. Wel, nes i ddim cael llwyfan. So ddim hyd yn oed peaked. Ti'n mynd yr holl ffordd i ble bynnag I know, a wedyn mae'n fel... A wedyn, ti jyst yn sefyll mewn fel neuadd pentref am 6 o'r gloch y bore, and then... Os ti'n cael llwyfan, that's it. No, I know. Ti'n fel, well, brutal. Ond, mae'r urdd di newid nawr, ddo, yn do, cos mae pawb yn... Mae 3 pavilion gyda nhw yn lle un mawr. Oh, no way. Nath y newid yn ystod Covid, a nawr so mae pawb yn cael llwyfan os ti'n... That's good, actually. Ond llwyfan llai. Na, mae'n good. Fi'n meddwl mae'n... Llwyfan sy'n llwyfan. Da yn chi, keep doing what you're doing. Mae'n good. Ond nes i ffeindio, oedd dyn nhw'r certificate, oedd dyn nhw'r feirniadaeth. Love. Okay, come on. Dwi ddim yn hir iawn. Right, so, Urdd Gobaith Cymru, Caerdydd ar y Ffro. The best. Eisteddfod Sir, Caerdydd ar y Ffro, cynradd. Ffurflen feirniadu. Llyfaru unigol, Catrin Herbert, oed 10 i 12. So, blwyddyn 5, fi'n meddwl o'n i. Hang on. Bysyn ni wedi bod yn yr un Eisteddfod a ti? Byset? Byset Bro Morgannwg ti'n mynd. Ddim yn yr un categori oedran. Na. Ond yn yr un un. Na, yeah. Hwna'n funny. Hwna'n funny. Oh my god, sorry. O falle bod ti wedi gweld fi yn syrenu ar y llwyfan. Na, dim yn gynradd. Sorry, dim yn gynradd. Yn gyfyn bysyn ni. Cos yn gynradd o'n i... Ond Eisteddfod Sir. Oh, yeah, okay. Yeah, so, Blanford Vale of Glam. Oedd e Caerdydd ar Fro. Sorry, fucking hell. Right. That was... Once again, Caerdydd ar Fro. So, yeah. Wel, falle, bydde ti wedi gweld fi yn... Adrodd. Yn cipio'r wobr gyntaf gyda'r gerdd Burger Brain. Which, by the way, o'n i'n cofio neud o'n i'n cofio dweud Burger Brain gan Myrdd yn Aptaf. O'n i'n cofio hwnna. O'n i'n cofio... Oedd e'n fel bod fi'n gweld am y tro cyntaf erioed. It didn't ring a single bell gyda fi o gwbl. A oedd e'n hir. Oedd e'n mor hir. O'n i fel, sut nes i gofio hwnna? Pan o'n i'n 10. Be oedd yn mynd fel? See if it rings a bell. Burger Brain... A beth yn Aptaf, fi ddim yn cofio fe. Honestly, oedd e'n marchnata. Marchnata, trwy'r teledu, a maen nhw'n ailadrodd y neges ar wrth y mae'n swnio fel trio rhoi chi off fast food neu rhywbeth. Fi'n meddwl oedd e just yn sôn am fel, advertising, a sut maen nhw'n trio cael chi i fel... I think it was... fi'n meddwl oedd e'n feirniadaeth ar consumerism. Ond hefyd o'n i'n 11. OK, let's go. Beirniadaeth. And I will say, oedd ysgol gynradd ni ddim yn fel ysgol gynradd Steddfod i iawn. Oedd ni'n neud y cwr, a ni'n okay ar y cwr, weithio, ond oedd neb yn... They weren't bothered. We weren't Treganna, is what I'm saying. All right. Un o ffrindiau gorau fi yng Nghardd Llywelyn, wastad yn ennill popeth, da iawn ti ag. She loves it pan mae hi'n agoffa fi hwnna hefyd. Ond mae'n dweud, dechrau da, yn hawlio sylw o'r cychwyn un. Ond, gwyliau rhag bod yn ymysodol.
Because it's nice am bywyd. Yeah, and do you know what? Na, fi ddim... Burger brain is what I Burger brain. imagine. Mae gen ti lot fawr o bresenoldeb ar lwyfan, ac yn amlwg yn mwynhau dy hun, ond dwi ddim yn meddwl fod angen stimiau. Mae llais... Stimiau as in fel... I did some moves. Oh. Probably, o fi'n gaso. Mae'r llais ar wyneb yn fwy na digon. Pob look yn y genedlaethol. Diolch yn fawr. Oh my god, that is actually mor a bach yn brutal. Wel... Sa'n meddwl bod angen stimiau. Wel, fi'n meddwl oedd e'n gyngor. Ond pam so fe ddim bys ni wedi dweud... Falle oedd y tôn nes i dderbyn y gyda. Tys ni'n gweud... Ti'n amlwg yn mwynhau ti, dwi ddim yn meddwl bod angen stimiau. Oh, that's better. Yeah, you want that up for delivery. Ond dyma beth ti'n gallu neud pan ti'n enillydd sir. Pan ti'n ennill Eisteddfod sir. Oh, fair dues. So that's award winning. She's got range, ti'n gyfo? Yn Las Culturistas awards ni, nawn ni neud fel speeches and I want you to bring the Eisteddfod sir. Oh my gosh. Pa flwyddyn oedd hwn? 2007, 6, 5? Dwi'n actually'n dweud, ond so ni'n... 2003, 2003. Gweud o'n i'n... Cos o'n i'n blwyddyn 5, 2005, so bys y ti yn 2003. 2003, 2005, 2003, 2004 oedd e, un o'r ddau. Cos nes i fynd i'r ysgol uwch. Fi ddim cofio os ni'n blwyddyn 5 neu 6. Oh, okay, yeah, so around that. Yeah. Oh, what a year. I know. A vintage year, ffadrodd. Pe bynnag nath gyda fi. Dylen ni trio ffindio mas. To bit, talk about Eisteddfod. O'n i, achos oedden ni arfer ennill y cwrt trwy'r amser yn ysgol gynradd, yn ysgol Ionol Ganog, shout out. Da iawn. Oedd... Probably os oedden ni'n scared. O'ch chi yn ysgol Eisteddfod? Wel, o'n i ddim yn gweld bod ni yn, but falle oedden ni. Achos oedd pawb, it was a big thing, fod yn dig. And don't lie to me, you had that CPJ connection. Don't tell me that doesn't give you a little benefit fan hyn, bach o gyngor. Wel, mae gwestai arbennig wedi dod mewn i'n helpu ni gyda'n perfformiad heddiw. As if bys y CPJ byth wedi defnyddio ei henw i... O, na, fi ddim yn gweud twyllo, ond fi'n siŵr o'n nhw falle wedi dod mewn a gweud, o, diri... Na, genuine. Twyd pwy oedd nepotism, though? Oedd un o ffrindiau... I always want to say ffrind gorau because there was literally 6 girls i gyd yn blwyddyn fi, so oedden nhw gyd yn ffrindiau gorau fi. No, nice. Ond oedd un o ffrindiau gorau fi, Rhian. Yeah. Mam hi oedd yr pianydd, a merch oedd yn neud y cor and all that. Ac oedden ni gyd yn terrified ohoni hi. Really? Terrified, ond... Ond oedd hi'n mam ffrind ti? Yeah, ond oedd hi'n scary, achos oedd hi mor fel, like, ni'n mynd i ennill hwn. Yeah, oedd dim, ffaff o gwmpas yn ymarfer cor. It was, learn your lines, get your alto line. Oh. Yeah, that's scary. O ti'n alto? Alto babes. Can you tell by my timbre? Timbre? Ond nath hi, mae hi wedi gwneud really dda. Like, mae hi wedi ennill loads o gwobrau cor a stuff. Like, she is good at her job. So, da iawn. Da iawn iddi. Ond, be o'n i'n mynd i dweud? Job, llawn amser hi? Yeah. Wel, na, ddi'n athrawes canu hefyd. Dim cerddoriaeth, canu. Dyn ni ddim rhain yn ysgol ni. Mae'n gwahanu... Oedd dys dyn ni just athrawon ni yn trio gorau nhw, a nhw yn dda. Gen ni cyfei, yeah. Oedd chi, you pulled in the big guns. The big guns came in. Ond, nôl i'r stori, yw'r blwyddyn nath ni ennill y cor, o'n i'n blwyddyn 5 yn meddwl, oedden ni'n trio ffindio'r lluniau, neu oedd ffrind fi Saz, oedd hefyd yn y cor, oedd hi wedi WhatsApp o'r grŵp yn dweud, ydy rhywun yn cofio'r can nath ni yn blwyddyn 5 cor? Ac o'n i fel, I can remember it, ond fi just ddim yn cofio'r enw, whatever. Yeah. So ni'n trio ffindio fe, Google fe, trio ffindio blwyddyn 5 cor, Eisteddfod ar-lein. Couldn't find it, ond nes i ffindio lluniau o'r flwyddyn yna. Right. A nes i ffindio llun o ni fel cor. The next photo, cos ni fel, if I keep going, falle bydd na fel llun o fi a Gret yn neud deiawd ni. Next picture, yw'r llun o Amber Davies ath yn viral ar ôl Love Island. No way! So ni, yn yr Eisteddfod, yr un pryd a Amber Davies. A mae hi wedi cerfio mas gyrfa perfformio arbennig o ddau hi hun. So dyna tenuous link fi Love Island. Sydd o diwedd wedi gorffen. Oedd e'n quite good series i fod yn dig. Werth gwylio? Oh yeah, oedd lot fwy drama. Nath Branch gweud oedd e'n brilliant. Oedd e'n really good, yeah. Fair dues, oedd y gyfres yn good. Give it to them. A fydde ti, os oedd ti sangol yn mynd ar Love Island? Dim Love Island, na, cos fi'n gay babes. Oh, yeah. I kissed a girl. A fydde ti'n mynd ar I kissed a girl? Yeah, bys ni wedi trio. Bys ti? The other day, nes i
dod lan ar application a gweud Big Brother, and then I was like, oh, I can't be arsed. Surely not. Mae'r faff o sgwennu mas y peth yw'r thing sy'n stopo fi rhag wneud e. Yr unig beth na'n stopi fi, She Like My Kissed a Girl pan o'n i'n sengl, cos gymaint o bobl, like almost a patronising amount o bobl half out of it. Almost an offensive amount. Pwy fi'n gwybod sy'n sengl? Ac yn struglo. Yeah, sy'n angen help. Yeah. Who do I know who's in dire straits? Sy'n just angen cusanu rhywun, no well. Yeah. I was doing some cusanu. And it was the whole... don't these walls know it? It was the whole longevity thing. Yeah. Just the kiss. No. Yeah, bye. Ond o'n i'n methu neud e cos oedd e'n BBC production. Nes i edrych. Shit, na, ma'n on thing yn hopeth. Ti methu bod yn rhan o, production company neu'r channel mewn mas o neu ffrindiau neu teulu ti, chwaith. Yeah, mae'n... Which is like crazy, cos os bys ni yn sengl o'n mynd amdano fe, bys fi methu because of you. Na, bydde ti yn. Mae'n fe'n gorfod bod yn eithaf fel... No, I just bod fel, I hate it, we just run a podcast together, that's it. Na, really, I think ti gorfod bod yn... Oh, sorry. Yeah. No. I think ti gorfod bod yn fel... Yeah, fel... Brawn i chwaer, neu... Gallu fe fel effeithio ar... Probably bydde fel first cousin. Ydy, pam ydyn nhw'n neud e? Ydych achos fel os ti'n embarrass o'n nhw? Na, fi'n meddwl bod e'n just yn fel tegwch. Right. Cael ei dewis i neud e, whatever. Yeah, fair. Ond fi'n meddwl, probably os ti'n actually yn staff, mae'n probably yn rhan o hwnna, / like, gweud bod ddim mynd yn wrong yn y rhaglen, then mae'n cymlethu pethau'n fawr iawn. Mae'n yn annoying, achos fel, ti'n gweithio rad, do you know what I mean? I know it's the BBC, ond mae fe'n far enough away, fi'n meddwl, far enough removed. Well, chos dim y BBC sy'n cynhyrchu fe. Cymru cynhyrchu, ond contracted gan y BBC, I don't know, ever. Ond, ta waith. Look at me now. Mae'n fi'n angen e. I know. Don't you it? Let's have it now, that's it now. I know. You'll be eye-kissing a girl pob diwrnod, babes. That's quite nice. Oh my god, fi newydd sylwi. Ti ddim yn cael kiss on gan a girl from pob diwrnod. No. Mae hwnna'n really dreams. Ddim most days, really. I couldn't imagine that. Mae'na di dangos ti mewn new light I fi heddi. Well, yeah. I mean, but then nice on like... It'll be nice, but also... Well, I didn't really think of it. Yeah, no, my but then lips are not chapped. Na, fi'n fine. It's right i poeni am peth fel yna. Na. Ond oed ti'n fel digon cyffordd nawr, chi wedi bod efo chi ers dros blwyddyn fel... Yeah. You can still... Oh na, ti ddim yn ffart o flaen hi nag y ti. We had this debate in Switzerland. Fi ddim yn... Bysa fi byth yn dewis wneud. So beth ti'n mynd i wneud pan mae'n byw ma? Rhedeg mas o stafell pob? O'r un peth o fi'n neud pan mae'n aros fan hyn anyway. Beth ti just ddim yn neud, ti'n cadw e mewn? Beth ti'n mynd i ti bach? Y ti'n mynd yr holl ffordd i ti bach? Os yw hi yn y stafell, ie. Oh, mae'n mental. Bola bach ti. Wel na, mae'n... Ti'n oce? Mae bola ti'n oce? I don't think so. Just check on out. I don't think so. Ond, a ti'n gwybod beth, weithiau, mae pethau'n digwydd, ond ni ddim quite on the same page gyda hwn. Na. Ti a fi na fi a Rich. Wel, achos fi just yn meddwl, pan fi'n sal, mae corffi, y peth gyda sy'n mynd i'w bola fi. Os ti'n sal, ti'n gwybod mae na. Na, so fi just trio ysgoi cael bola tost as much as possible, ti'n gwybod? A peth yw, pan fi'n anxious, fi'n mynd yn gasu. Dim fart, burpee. Oh, yeah. Yeah, anxiety burps is a real thing. Don't I know it? Weithiau yn y pod yma, I don't even think it's anxiety. And oh, God, the edit. Na, to be fair, yeah, ti wedi bod yn well. Yeah. Diolch. Yn well yn ddiweddar. My anxiety's lessened as I got to know you more. Ti'n gweld y fideos yna? Eto, nath i'n dod lan TikTok the other day. O lle maen nhw fel popo rhywbeth mewn i bola buwch I cael y gas mas. What? Achos maen nhw'n cael gormod o fel methane build-up yn corff nhw. A maen nhw'n rhoi fel thing yma, mae fel literally mynd... That can't be the best way of doing that. I also thought, was it AI? Ond fi'n meddwl go iawn yw e. I've been tricked by AI a few times ar TikTok.
Fel yr un yn o'r ceffil yn neud off y diving board. Ti fel, oh my god. O na. O'n agile horse. Wel na, ti'n fe, mae'n pethau mwy boring fel gwesti. Fi fel, oh babe, look at this really lovely, we should go on holiday. A mae hi fel, that's AI. Yeah, fi'n cael exactly un peth gyda Rach. Mae hi wastad yn meddwl bod, oh, look, this is amazing. Look at the view from this. Yeah, a ti fel... Yeah, it doesn't exist, babe. Yeah, it's no wonder it's magical. It's not real. He'd just all like, bodoli, it'll be about 10k a night, love. Or like, really cute polar bears neu rhywbeth fel hwn. A fi fel, not real. Hoff AI fi yw cats being rolled like bread. So mae bola nhw. What? Na i danfon i ni ti nes mlaen. It's really funny. Fi actually methu dychmygu beth yw hwnna. Cats being rolled like bread. Mae cath yn gorodd lawr, a mae fe'n really chunky bola mawr, a wedyn mae'na cath arall fel nid o fe, nid o'r bola. Cath arall nid o'r bola. A mae'na rhai cath AI yw e? Ie, mae'na rhai cath AI TikTok, lle mae cath yn cael full bywyd, a mae fel mam nhw yn fel y byw'r gair. I was going to say abort, not abort. Abandon. Oh. Yn abandon on nhw. Yeah. A wedyn mae'r cath mae'n ymlaen i gael fel really tough life a mae'n fel crawl o lawr y stryd, mae'n suit yn crio. Mewn suit? Yeah. Mae algorithms ni yn really wahanol i'w gilydd. Really wahanol. Yeah. So beth sy'n gen ti'n dod lan then? Cwpl o thros o nesaf yma. Dros yr wythnos yn nesaf, wel, nawr bod fi'n gwybod bod Rach yn symud mewn yn fian. Sortio ti? Fi way angen sortio ti, yeah, big time. Ti'n mynd i wneud yr charity keep dump piles? Yeah, fi'n mynd i orfod, yeah. A ni'n mynd i fod yn symud stafell. Oh! So, yeah, so... Oh, mae'n fun. Yeah, swap o stafelloedd o gwmpas, a wedyn y stafell fi yn dda nawr. Cos mae pobl ell i bod yn byw yn y stafell arall. Ond fi'n mynd i symud... Ni. Gyda'r geis dda. Ni'n mynd i fod yn symud y stafell yna. A wedyn, sofa bed bach yn yr... So ydy'r stafell arall yn fwy then? Ydy, a mae na... Oh, mae'n neis o ti. Go on, sweet, ond... Sôn am fel, like, bathroom-y stuff, / gwynt, / that. Fi wedi gofyn... I don't like saying I set a rule, achos fi ddim eisiau bod fel croeso fan hi, here are the rules. Because fi hefyd, look at it, it's hardly like I've got a million rules going on, ond fi just ddim yn meddwl, right, it's a new build, y tŷ yma, so mae yna tai bach ym mhob twll a chornel. Mae yna it's a 2 up, 2 down. It's a modest abode, a 2 up, 2 down, and there's 3 toilets, right? Mae hwnna'n ridiculous. Gan gynnwys, mae yna ensuite, right? Yeah. Dim... Really, fi ddim yn mynd i trio i'w sorti bach yn yr ensuite. Na. Ond, I don't see any reason i rywun cachu yn bedroom nhw. Na, achos os mae'n gwynto... I beth? And it lingers... A fi wastad yn meddwl bod yn bach yn weird thing anyway. Yeah. If you have like a massive room with like a huge like separate bathroom. I don't love an ensuite as a concept anyway. Achos... Especially fel, os o'n i yn y tŷ yma er enghraifft, mae'r bathroom arall bit rownd y gornel. I know, ond mae fe wedi bod yn really handy pan mae rhywun arall wedi bod yn byw yn y stafell yna. A dyna un o'r resymau nes i gael e. Ie, i gael separate bathrooms. Ie, i gael separate bathrooms, cos pan mae pobl arall wedi bod yn byw yma. Ond nawr, probably wouldn't choose it. Just number ones a golchi dwylos a... Os na fel cawod? Ie. Oh, nice. Mae cawod. So mae'n handy weithio, so. Ond... Yeah. Exciting. Beth o'n neud ti? Mae dy fi BBQ yn dod lan, di Sadwrn, barbecue. Ti sy'n hostio neu ti? Technically, ond yn tŷ dad Sam. So ni sy'n hostio fe ond yn tŷ fe, achos mae'n fwy o size. Arleoliad. Etc. Arleoliad. Be arall fi wneud? Teimlo fel mae dy fi stuff, but I just don't remember. But I would check on it. Cal. I'll tell you what. Joio fe bonag yw e. A gei di weithio fi amdano fe mewn pythefnos. Diolch am gwrando. Diolch am rando. Ta-ra.